Salon mutik muku dan alu khora. Pariu salon mutik ni dat dong sui. Duria, lucin seari itu salon mutik ni cara psede. Papi bi lucin kau ne yari lucin Yasine cibi role. Tete saya ayuni lucin Nane nathau bi role be tayare tangu lucin Taung dare mutik Eri mutai musura, biar tua adalah lusu. Tapi, ya lusi nebe nauta lucin ni miebe. Sangat ye tahu terlalu. Tahu li ngamet ye suralu. Dan ayat bawa dia ha, jali luli suralu be. Ayah ya, lucin ni rumbe. Eri lucin ni muka beroma somata di dua jam, mutai mulu dulu kore. Sangat ye tahu itu ada buku dia ha, si tahu lagi, bila tahu cina ada saya dia punya lalai. Baik tak ke doa yo, wah doa ada lumsiu tahu cina be surah be siapa pun, no. Eri itu apa? Dunia seitema. Lucin mu, mutai salau mu, mutai mu sore. Iya ha, dunia seitema sini. Eri sini re, tanah sore tawa dia ha, pesha pilu ya naik ya ada kubshet. Ram lurai, tanah sore, mutai mu, mutai deh sore, jingat aku biar. Salau naga, temen salau biar. Aye ko tahu cina ga mutai dah. Apa sahaja na salau na lo. Segala nak kue biari, no? Segala nak kue biari. Aku agak mutai dah. Di sana cuma solusi. Salau musura liga. Baik doa ini tendai doa tiri. Mutai musura tendai ni tu tepsi. Siapa ngamnya bengat ni dah macam no? Siapa ngamnya bengat ni dah. Era miu pipata lo kore, Bali ma pipata sore saya kalau ngah patung esa pipata, tahu cini rume, lau he tahu ayah relu mesiu tahu cini rume sore hamiu, era jamu lo, tanah sore saya kalau ye tibe ko, mutai mu sore tibe ne, ya sabya horab sini, eri tanah ube. Ponu buika, luria, bawa dekune Cina telah so Cina pun, nawa deku lucin. Akamu merah miolene, kuda kamu lopi pian lucin di bawah rekau ne bawa le lucin ni pian. Eri bawa yau in lebe, eri bawa rekau na le lucin umma be. Ero bebawa ma sonda mele so ma, bebawa ma sonda mam hofu. Siapa biari malebe, kau na, mioni no mesiri. Upama bane tu dalelo solusi. Oh, mina kau ye, pengutu tu bomiu bo. Hobecha ne di becha, siu cha thare. Todo, hobecha ale miasengi, miakinsi di becha male miakinsi. Mina kau ha, ko kene ko yata de miaku masan naik bene hobe changu mio cini, dibe changa mienga le hobe changu ciri, hobe changa mienga le dibe changu lanci biro, turu yene ma bapse ni de le soy, hobe changa miega pusai ne supse ne, ko yata de miega tay pusai mu, hobe changa miega pusai ne supi, era ko mio le na. Eri, tanah ye tu wadiah ga, lunia ko bisi uire kama, tu yara ne ngayara, tu yara itu oleh cilai de, ko yara oleh cilai de, eri lu cilai de kama, tu haga ciri ngaha de ni de, tu haga pukau ne ngaha jan ni de tu, eri lu tindat de mu, tanah ye tu wadiah dia, ada be. Turu wei thara phit taw le be tu ha le ya mya po kaung ma la so de atwe li win la tat
အဲ့ဒါတဏှာရဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာဆိုတဲ့လိုချင်လောဘဟာဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်တာမဟုတ်ဘူးရလေလူလေဥဒစေဆိုတဲ့ဗမာစကားပုံအတိုင်းပဲလိုချင်မှုဟာဘယ်တော့မှအဆုံးမသတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသမုဒယောဆိုပြီးပြဿနာတွေပေါ်လာတာလူဘဝတရားတွေရဲ့ဘဝမှာပြဿနာဖြစ်နေတာဟာဒီဒုက္ခအခြေခံပဲလို့ဆိုလို့တယ်ဒီဒုက္ခအခြေခံဖြစ်လာတာတဏှာဟာအခြေခံတရားပဲဒုက္ခအလုံးရဲ့အခြေခံဟာတဏှာပဲလို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာဒီထင်ရှားပေါ်လွင်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာယာယံတဏှာပုဏ္ဏဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟကတာကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်နန္ဒီဆိုတာကြိုက်တာရာဂဆိုတာဆွဲလန်းတာနော်ကြိုက်ပြီးရင်ဆွဲလန်းတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘောတွေကြီးပဲကောနန္ဒီရာဂသဟကတာကြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောဆွဲလန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့နေတယ်တတ္တရာဘိနန္တိနေထိုးအာယုံပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့လူတဲ့ဆန္ဒအများကြီးရှိတယ်ကြည့်ဟိုဘက်ခြံကမြက်ကပူစိမ့်တယ်ဆိုတာကိုရထားတဲ့ခြံကမြက်ကိုတော့သိမစိမ့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟိုဘက်ခြံမြက်ကပူစိမ့်တယ်သူရထားတာကပူကြီးတယ်ပူကောင်းတယ်ငါရထားတာကညံ့တယ်အမြဲတမ်းအထင်ရောက်စေတာတတ္တရာဘိနန္တိနေလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတဏှာရဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီတဏှာရဲ့သဘောတရားတွေကိုသိရှိအောင်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာကိုမျိုးစားခွဲလိုက်တဲ့အခါကျ